Welcome to the Political Rant with me, The Voice, right here on Ghana Nsem TV. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Political brains are obedient say bia or kasa, but the Niamana ye na air coson and on the dear Bakwako sa 2 election cycles hono. Niamano ye no. Ye lose yatiasie. Ya fanisa say ye massive lose say ye we no dia ba no say wo say ye tena se na ye keka ne mesi ani ye ne ma na ahwie gu no ye hyehye ne yie na ye tumi hu. This is not the time for Dr. Bawumia Kennedy Japan educhum blah 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 blah. Amusafo say ni pay ye bo omu din nyina no omu nya MPP fo ana yenya busuafo maybe so na woka no eno na woka no say ni paya wo yebubo mu din nyina no MPP fo na me pesa me wie ya me si fo me ka kire mo say ye som osono symbol no the winning symbol no. We don't serve Kennedy Japan. We don't serve Dr. Bawumia. We are not here to, because one, BJ Dan Rocha and Mabesen Abechemko. Judgment Sanom Abechemko. Akwai cry friends enipa bebre na Abechemko MPP dum. Inanu ya krampo no. Ye papa. John Ejekumkofo say akra otini hu che mu no ote akire ho no wo hwe yen aye pagya ye ne ye ni to nanim say pani wo fie ena nro ya na nadodan kwa akufo adoshobo ono so ne de abesen aye de akoguo ena ono so kotene fie sa kokora ye pagya ye ne ye ni to nanim se base ye nkopa futu a ye wo mpanimfo wo fie. Why are we doing this? And a king, and a doctor, and a black, and a black. Okay. Busiafo maybe sir. Say it here platform where kukrudu wa mountain. Assuming say obi also be a support to Dr. Bawumia, or assuming so obi also be a support to Ken. And so watching ye called National Congress. Nese de ye per se be a Dr. Bawumia or second. Assuming say a Dr. Bawumia, nese Congress ekoyi Kena enti ebeja MPP ana Debi yebejai ninja MPP ana se yakone se ekoyi doctor nesa bia na nka menso kra mepe Kena semo a no nti e wo se meja MPP ana no eni kwan se wojai no enti se ye fapim ye focus any the winning symbol no se osono dia esa se ye jai Ken doctor blah 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 near say penny for committee na yate no at the end of the day a day asem no mo be ka kire yen o mo ka kire ye wi a say mutiu ye say kaye makwan na obi o carry member bia card bearing member bia ento abane bi enti say ye makwan ma card bearing member bia to abane bi nese a form for no could decide say wo what is so no de o kan kire ye nya ne ne pa e de na obey ti mesra mabusuafo ba bia ye gina say no we should stop Ken Dr. Educhum Napo blah 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 because the try do ho no ma platform bia mafro so bia me ka say o ne me share wo platform bia me ka kire mo say ye nyina ye MPP fo ba akodwa no so abeda ho obia wo de onya ya na nka ope but at the end of the day no Congress will decide say ye koni benkum anase ye koni nifa wherever Congress be decide e bekwa akotobia we will have to support them. Nobody wo platform so betimi aka kire me say se Congress ko na ekoyi me fan sekena obeka say ye de Ken abako enti ne me free MPP mu anan obi ntruntimi nka say Congress ko na ye ka say Dr. Bawumia nsamra biemu a eno nti se ye sade bodok obi hwe Ken side o Dr. side o se unye wini Congress ne se other side na meka ho abra politics ye de ni padodo na eyi o to mo me ye ka ye nti ye ho ase ye de ni padodo na eye one vote matters.
enti mama yenya de ye no a as yesusu jagu sane me as far as I know Ken doesn't have any problem with doctor. Doctor doesn't have any problem with Ken. And I know Kramemiti last week, 2 weeks ago, now I learned to see a President Kofo Asia woman now or no makasa. I don't need social media. Instead of saying, no, yeah, 2024, Nana Danko Kufo Adwa buying a increase workers' salary increment. Our dema wages away. 25%. Enra no almost say from Monday ni banyana mahama so be ma 6%. Ena labor so omonyi. Omo call nre yi na omo te hwa na impofrim mahama na apie firi omo ntem. Ena obeka kire omo so obo omo 10% afei do omo say hey president abefu ye mu dia adenti ne yebeka say yentumi enye yire no dendenti enti afei 25 in 2024 na how say dokono boaye den entime nya hwe no ene wakoje 10 in 2024 wo say dokono boaye den e de ndele wakoje wo free 25 and ene 2025 wabeje 10 wabeje 10 na wo hono mo se mo nka wabeje 10 enti no wo eye hypocrisy na ye anase tanya na ne time wo bia kekenti ene ya adwene say o ya de papa kra ye se ye bone enra na me ka say